خب که باشه. السلام علیکم برادرها و دوستو هموطنای عزیز بینهایت گرامی و ولی قدر امیدوارم همه کسا خوب و صحت سلامت هم باشه. دوستای عزیزم همین خدمتی که شما میکنین یک پدیلیت کردن و بگیم که گوش کردن و لایک موندن و برای خود چیزی گرفتن هست. معذرت خیلی وقت بود بگیم افیر نبرومده بودم. برای یک افیر برومدن یک پا بودم در کار است که یک چیزی باشه که تو را برای تحلیل کنی. من با خلاصه اومدگی هستم که ازوری دختر رحمانوف، ازوری زنی رحمانوف، دامادای رحمانوف، توفلیای رحمانوف، این چیزها را دیگر گپ نزنم. یعنی که این ازوروی دختر رحمانوف در سیاست یا که در زندگی ما یکون دخالت نداره، یا اینکه بگیم پستل دختر رحمانوف. رحمانوف یک پیغام داده است همین چیده، بسیار یک پیغام خوب هم داده است. واقعا آن چیزهایی که ما برای شما همه وقت میگفتیم که همین سوال بختون بتین، همین سوال بتین، تا امروز رحمانوف هم میگه پا گفته است برای شما که همین سوال بختون بتین. امروز راستی در چیزی اوکراین هم کمی صحبت میکنیم، اما پیشتر میخوام همون سخن رحمانوف براتون مونم کمی هم باشه و گویم که یک جایه گوش کنیم. واقعا هم همین سوال اختونده بتیم برای اون که بسیار مهم است. خدا نه هر یک ملت را نصیب می‌گردد. ما خود سوال که من چه خدمتی کردم برای آبادی پیشرفت وطن عزیز خود، برای نسل‌های آینده خود، برای فرزندانم، برای نبیره‌هایم چه خدمت کردم که آنها آسایشته زندگی کنند، عمر به سر برند، هیچگاه در هیچ حالت خیانت به ملت، دولت، وطن خود نکنید. هیچگاه شکر کنید که ما تاجیکان، مای شما وطن داریم، دولت داریم، برابر کشورهای ابدقدرت اعضای کل سازمان‌های بین المللی هستیم و برابر آنها یک آواز داریم. اینجاش آخرش مهم نیست. ببینید که این وطن از هر یک تاجیکستانی است. در اصل بگیریم هر یک انسانی که در اونجا تولد میشه و حق داره و عیبی اون نیست که در دیگر قوم و قبیله تولد میشه و با این ما فخر داریم که همه خیلی سرزمین صاحبش هستیم و نام او تاجیکستان هست. هر یک تایمو فخر این وطن داریم و هر یک تایمو ایستاده هستیم، میستیم و به دنیا آمدیم و میمبریم هم برای همین وطن. در داخل همین وطن این آرزوی هر یک تا هست که در وطن زندگی کردن، در وطن زیستن و در وطنش مردن. واقعا همین سوال رحمانوف بسیار سوال خوب است. شما چیکار کردین برای فرزنداتون؟ چیکار کردین برای نبیرهاتون؟ یک بار خودتون را سوال بتین. چرا فرزند شما مهاجر است؟ چرا فرزندای شما را کشته میورند؟ چرا نبیرگانتون غلام شده ایستاده است؟ چرا سیم پکلینتون کوچروبی مردم شدگی است؟ چرا فرزند رحمانوف در داخل تاجیکستان کارتژ جیب قطی و دتا منصب قطی میگرده؟ چرا شما در فرزندتون نکردین؟ چرا نبیره رحمانوف بگیم که در بانک کار میکنه همه چی را داره رحمانوف کرد برای نبیرش، چی به شما برای نبیرگونتون کردن نتونستین؟ نبیرتون غلام شید. در سر اینمی سوال رحمانوف واقعا یک بار چقدر فکر کنید. چی به اون کاری که رحمانوف کرد شما نتونستین او را کردن؟
чикор карден барои фарзандотон, чикор карден барои наберагонтон? гап заден, ҳуқуқша талаб карден, ҳуқуқи ӯра дифоъ карден, хононден ӯра, намедонам коре карден ки ӯ кӯчарӯ ғулом нашавад. чӣ кор карден барои фарзандотон, чӣ кор карден барои набераотон? як бор ҳамин саволи ҳамин Раҳмонов да худтон ҷавоб бидед. бисёр як бигем ки саволи олиҷаноб барои шумо монд. ин савол ба ман нест. ман метонистагима карда истодам барои фарзандмам, баъди рафтани ман барои наберамам ҳар коре ки аз дастим омадааст ман карда истодам. Раҳмонов дар саволи ту ман агар ҷавоби худман битам, ман зидди душманони ин миллат, ватанфурӯш, хоинон, инсонҳои ғасбгаре ки тамоми соҳаҳои структура ва бигем ки сохторҳои давлатиро ғасб кардагӣ ҳастанд ва аз он ҷумла калонияму худуд, ман зидди ҳамон мубориза бурда истодам, то ки фарзанди манам ҳамихел дарбадар ғулом нашавад, наберои ман дарбадар ғулом нашаванд ва дар ватани худшон орому осуда зиндагӣ кунанд. ман мубориза бурдистам Раҳмонов. дар ин савол ҷавоб ҳаст. ва ана ҳамин саволда инсонҳое ки дар таи поашон дар дарни сандалӣ бигем як ҷома ё як ҷелака 28 сол мешавад ки мепӯшанд, тӯи равакшонам ҳамо, ҷелаку ҷомашон аст, худои равакшонам ҳамо аст. ин савол ба шумо аст. чӣ кор кардем шумо? дар саволи Раҳмонов марҳамат кунед, ҷавоб бидед. хуб дӯстои азизам, ман умедворам ки дар комментҳо дар дигар ҷоҳо дар ин саволи Раҳмонов ҷавоб медодагӣ инсонҳо ҳастанд. ин савола ман додагӣ нестам. ин савол саволи худи президенти ба ном президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аст. яъне ки ин савол ҳамо маъноро дошт ки чӣ ба фарзандотон ғулом аст, чӣ ба наберагонтон ғулом аст, яъне чӣ кор карда истоден шумо? чӣ ба фарзандони ма мансаб дорад, духтари ма мансаб дорад, кортежхонаҳои зебо дорад, шабу рӯз светаш намебарад, газ чизе ки хоҳад дорад, пул дорад, меравад дар хориҷҳо хона дорад. шумо чӣ кор кардем барои фарзандтон? ин як муқоиса кардани худаш ба миллат буд. яъне ман кардаистам, шумо чӣ кор кардед? биен карочи болои усталда картонмона мемонем. ин ман туз козир, валет козир, дама козир, карол козир. ту чӣ козир дорӣ? шумо да савол доред. ҳичи надоред. шумо ҳаққи худтона, ҳаққи фарзандотона, ҳаққи наберагонтона дар Раҳмонов бахшидагие мешед. биги ёшид шавад. хулас умедворам ҷавоб дар ин савол шумо метиҳед. савола ман надодам, бо мара тӯҳмат накунед. тарафдори Раҳмонов, ин саволи пешвотон аст, ҷавоб бидед. ототона бигем, боботона бигем, акотона бигем, дар ин савол ҷавоб бидед. бармегардем ба Украина. ҳамватанои азизам, имрӯз чандум рӯз аст ки Украина мушкилӣ дорад ва манам шабу рӯз дар назорати гӯем ки ҳамон Украина ҳастам. ҳарчанд бигем мазамам набошад, чӣ кор карда истодааст, чӣ шида истодааст. воқеан ман аввалан як-ду калима барои президенти имрӯзаи Украина Владимир Зеленский ба тоҷикиам боша барои шумо мегӯм. ҳамин кӯчагиш қатъи агар бигирӣ ку ҳамин нарж ҳамин одам будааст ва аз рӯзи президент интихобшидагиш ягон чиро аз миллаташ пинҳон накарда, дар ҳамун ҷое ки ҷанг шида истодааст, ин ягон звани бигем ки сарфармондеҳӣ надорад. ягон фарзандаш генерал нест, духтараш бигем ки раиси парлумон нест, бачаш раиси маҷлиси намояндагони палатаи болоӣ нест, бачаш раиси шаҳри Киев нест, занаш раиси занони Украина нест. ҳеҷ нест. як президент аст. аз рӯзе ки президент шидааст, ҳар моҳи яъне зиёда аз 30 бор сафар дар ҳамун ҷои гарячи точкае ки ҷангу кашокашу кашмокашу гирӣ рафта истодааст
بگیم که زیاده از 30 بار قریب سفر کرد. واقعا نمیره قدر کردن در کار است. خودش لیچ نرفته، همراهی солдат‌ها شیشته چای خورده، اوقات خورده، نان خورده، سلام کرده، صورت گرفته، همراهشون تشکری گفته. از اونا که شما در همینجا شب روز میستید آمد. سرفرمانده ما، سرفرمانده قوه‌های قشون‌های نمیدونم عالی گفتی همون گپا، مارشال گنرال سیموسی تاجیکستان امام علی رحمان و غیر گنرال های میسموسی گرد اطرافش، ایش خودش سیموسای دیگراش میسموس. چندین بار یک مسئله قرغیزستان و تاجیکستان عیناً همین مسئله زمینی ما داریم، چندین بار میشود. همون مسئله که سر میزنه این گنرال سیموس و گنرال میسموسو گم میشوند، نیست که کیم تا برزو غیب میزنن، هیچ کنا میوره نمیگیرن. بعدی که همه تینچیدن بعد اینا میبروین، نمیدونم ایدر نکردم چقری بعد گپ زنیده میدروین که ما دیتر میکنیم، ما دیگر کار میکنیم. خلاص عیناً همین مسئله زمین ما با قرغیزستان داریم و نظر با ما قرغیزستان بگیم که با گفته ما کمتر هستن، سلابیتر هستن، اما همون با ما چندین بار حمله میکنه، ما یک بار جواب داده نمیتونیم. در روسیه میگیم که سیمین державаи دنیا، یعنی که یکی امریکا، روسیه، خیتای، یعنی که هم خیلی державаهایی که بگیم که کروپنی سه تا باشه، اگر در همین سگانه داخل میشدگی روسیه است. اما اوکراینا چندین سال میشود پروتیف همین ایستادگی است، نمیته زمین شد. و ما زمین داده استیم در قرغیزستان. بگی در بچه بگی همین کسوکش که بگی چند قش مقبوله آب بگیرش، اما منطقه که ما داریم همون جنگ شده ایستاده است، کریم و النر دلنرش میگن، ببینید که چندین ساله الان خیلی یکی از سگانه ها در داخل میشدگی دولت ده نمیته می جنگه می ایسته. اینا واقعا باعث بگیم اعتراف و احترام است. ولادیمیر زلنسکی действительно нам خیلی یگیتای، нам خیلی یگیت بدگی دستایni یگیتای. هر یک солдатش که امروز وفات میکنه برآمده به خانگی او تعزیه گفته، کمک کرده و посмертный герой داده، официально посмертный герой داده است. اما در تاجیکستان ما در سرحد هم مردن، در همه جا کشتن. تا امروزه تاجیک میبره کودکای رحمانوف زبانی میگیره. تاجیک میرود در سرحد، بیچاره تاجیکستانی این وطن دفاع کرده میبره، در دنغره نبیره رحمانوف زبانی میگیره. من حیران میشم بعضا وقتا. یا که فکر میکنم میگم مردم ما چون قربانی میکنن که تو که گرویست باشه در اولاد رحمانوف میبخشن. و در سپورت هم دیدیم یک کس برمات زد پایسا گرفت گفت که من همین چمپیون شد، گفت پولو چمپیون شد، گفت من همین قهرمانی ما در پیشوی ملت بخشیدم. گفت من همین شاید فکر میکنم در همون دگاوروی солдатای ما присягашон همین چیز نوشته اگر که شما یگان کار قهرمانانه کردین، انجام دادین، وفات کردین، همون زبانی شما، قهرمانی شما در عائله رحمانوف و نبیرگان رستم. من میگم چی به رستم زود گنرال شد در 26 سالگیش. همون تاجیکایی که تاجیکستانی که رفتن مردن، قهرمانیشون هم باشه جمع کردن با یک گنرال شد رس که رستم دادنش گفتن که نه رستم یک تاجیک بخشید داده، خیلی قربان کرده، زبانیش داده بخشید. بگی این تا گنرال. هم خیلی بگیم یک احمق بازی هم در داخل تاجیکستان ما داریم.
тоҷик қурбонӣ мешавад, тоҷикистонӣ қурбонӣ мешавад, званира авлоди Раҳмонов мегирад, герои Раҳмонов мешавад. ман мегӯям чӣ ба қаҳрамонии Раҳмонов зиёд аст. асосгузор, қаҳрамон, сулҳу ваҳдат, пешво, намедонам наҷотбахш, сайёра, замин, осмон, дарахто, намедонам. ман фикр мекунам, ай куҷо меояд ин қаҳрамониҳо, ҳеҷ кор накарда қаҳрамон шудиса. имрӯз ман фаҳмидам ки воқеан ҳамон инсонҳое ки хича барои ватан фидо мекунанд, унвонҳои ҳамура ба фикрам дар ҳамон контрактошон чӯшон навиштагӣ аст ки ба авлоди Раҳмонов. Раҳмонов ҷамъ мекунад, ба як асосгузора мешавад, ба як ҳимоягари давлат мегирад, мезананаш дар китифи Раҳмонов. наҷотбахш, асосгузор дар данғараш иштаи қадар званира гирифтан шӯхӣ нест. дар як хона шишта ки дар ҳаёт як ҷо набаромада ин званиёро гирифтани кори шӯхӣ нест. Значит иҷа маълум шид ки просто мардуми мо мурд, фидо кард, қаҳрамонӣ кард. ҳамон қаҳрамонӣ дар номи ӯ навишта намешавад, ҳамонро дар номи авлодои Раҳмонов ва дар ходи Раҳмонов навишта мешудааст. имрӯз бигем ки секретам умедворам ки пайдо кардем. ҳамин қадар ҷавони мо мурд барое ки яктаи ҳамонро ҳамчун як сарбоз, ҳамчун қаҳрамон барои ватан дифоъ кардан, бигем ки дар плошад, яъне ки военный бурда гур накардан ва дар ягон таю звани бигем ки қаҳрамонам посмертный, яъне дода нашид. аз ин маълум шид ки ин қаҳрамониҳо ба авлоди Раҳмонов списанд мешаванд. хулоси фикри ман ҳаст. шумо метавонед ки фикрназартонро дар зери коммент бинависед. ва дар Зеленский гуфтанӣ ҳастам ки Зеленский ты достойный мужик, вот, действительно. Вот. Просто вот не знаю, что тебе просто сказать. Мардака, егитай, мужикай. Нововаста аз соҳаи ин инсон дошт комедия, кино, филм, телевизор, актёр, бигем барномарезӣ, намедонам, дигар соҳаш дигар буд, аммо достойный президент аз ҳамин соҳа баромада тонист, ки аз ҳамин соҳа новобаста одам аз соҳааш будааст. одама гуфти ҳам гапай виҷдонаш будааст ки инсон чӣ хеле инсон аст, ки воқеан достойный президент аст. баъд сабабе ки мардуми мо фақат ҳамон дар ҳар ҷоя мушкилӣ мешавад, дум ба чих мекунанд, хода мекунанд, аюҷа дум ба чих мекунанд, хода мекунанд, аюҷа. барои мардуми мора фақат оромӣ дар кор аст. тинҷ боша, гап наза, гишна бошу, тинҷ бош, пӯст дар болоди як раҳбар боша. ҳамин хеле як табиатда тарбия мекунем худмона. хеле табиатда тарбия мекунем. фарзандомонам ҳамин табиат тарбия мекунем. имрӯзам ҳолате ки дар сари Украина омад, ман бисёр мушоҳида карда истодам. мардуми тоҷикистонӣ дум ба хода кардастанд. чӣ бо иҷа ҷанг шид, иҷа ҷанг шид, ягон ҷои тинҷтар бирем, ё иҷа ҷанг шид, як ҷои тинҷтар бирем, иҷа намешудаст, як ҷои тинҷтар бирем. ман ин ҳамин ҷарима открита мегӯям, агар ҳамин ҳодиса дар ҳамин давлати Полша шавад, ҳамла кунад, ягон ки фарқ надорад. вақте дар сари ман мушкилӣ омад дар ватанам, ҳамин Полша новобаста аз мушкилии ман, ки ино ҳам метонистанд ки аз пушти ман як бигем нофаҳмии сиёсӣ шавад байни давлатҳо, не ки мада паноҳгоҳ дод, мара наҷот кард, зиндагим дод, хонам дод, бигем ҷои корам дод. ман як қадам қафо намонда, ҳамун рӯз рафта ҳолиам дар учёти чи рафтагим, ҳамҷа навиштагим, гуфтам любой случай ман тайёрам ки бирам защищат кунам давлат. ман аввалин инсоне ки бо пеш медромадам, мерафтам дар ҳамун аввалин яроқа мегирифтам барои ҳимояи нами давлат. барои чӣ? барое ки вақте ки дар сари ту мушкилӣ меояд, барои ту давлат паноҳгоҳ метавад. вақте дар сари ӯ давлат мушкилӣ омад,
бояд ту паноҳгоҳи ӯ бошӣ, ту ҳимоягари ӯ бошӣ, на ин ки чумаданта ҷамъ кунӣ дингӯз бизанӣ аиҷо ма мерам гирехтанат қатъӣ намембирӣ, як ҷо бирай намембирӣ, мембирӣ охи як рӯз не як рӯз, ё ҳамин ҷо омадагиё намурданд, мурданд, мембиранд. марг и дар дасти Путинам нест, и дар дасти Раҳмоновам нест, и дар дасти Зеленскиам нест. марг дар дасти Офаридгор аст. бобои мо 41-45 дурданаш ҷанги байни Гитлеру Сталин проблемаи ду тайдига инсонда бобои мо қурбонӣ шида. Не ки рафтанд, бу зинда омадагиш зинда омад. аҷал нараса намебирида ягон ҷо. аммо ӯ инсоне ки тура нон дод, ҷо дод, хона дод, дар дод, паноҳ дод, тура ба киштан раҳ надод, имрӯз дар ҳамун давлат ки мушкилӣ биёяд, ту аз ӯ давлат бигрезӣ, ин ҷои мардонагӣ аст? пас шумо ки қудрати ҷанг кардану қудрати истодану қудрати ҳимоя кардан агар мардуми мо надошта бошем, мо Тоҷикистона чӣ обод мекунем? агар фардо як кас дига бо нападат кунад, аввалин чемодан мегирем мегрезем ранги Ашраф Ғани барем, ё ки ранги ҳамин турусое ки да мо имрӯз дорем дар ҳукумат, дар сарҳад, дар ворух тиқ мегӯяд, ё дар Душанбе гум мешавам. Спарӣ нест, ҳукумат нест, телевизорам нест. Телевизор фақат рақс мемона ҳамон момента. як бор гапзанӣ якташа намемона. ҳама тинчид, баъд мушчҳо мебирояд. Значит мо хеле трус бошем, пас чикор мекунем? Чӣ карда? чикор кунем? ватан барои мо чӣ дар кор аст дар ҳолате ки мо датаво трус бошем, ҳар як инсони моро дифоъ кунад, вақти дар сари ӯ мушкилӣ биям, мо партоем бигреземаш. ҳамин мардӣ аст? ин номардӣ аст воқеан. ман гуфта истодам, ҳар мушкилӣ дар ҳамин Полша меояд, ҳар мушкилӣ меояд. аввалин инсоне ки дар ҳамун войскаш ворид шида, барои дифоъи намиҷа, барое ки ин мара дифоъ кардаги аст, ман қарздор ҳастам аз ин. агар на хел бигирем, ин мара вақти омадам, ба тамоми проблема мара қабул кард, ман қарздор дар ин давлат ҳастам, ки вақти проблема мешавад дар ин давлат, ман бояд қарз мабитам. ё ки Тоҷикистони мо, ман ватанамда қарздорам, Эмомалӣ да не. ман дар ватанам қарздорам, барое ки ватан мара тарбия кард, дар оғӯшаш калон шидам, оша хӯрдам, нонша хӯрдам. ман дар пеши ватанам қарздорам. ҳар инсоне ки агар дохил мешавад дар ватани ман, ҳамун вазъият мешавад, агар ҳамин Эмомалӣ Раҳмон мужик бошад, лозим бошад, бигӯянд ки тамом мо ҳуй кардем, биёед меҷангем якҷоя, баъде ки ҷанг тамом шуд, шумо самолёта сувор шем, бирен ҷоҳотон, бо айсар политикамона давом метиҳем. аввалин инсони ҳастам, ман мерам. барои чӣ? барои ман Эмомалиро дифоъ кунӣ намерам. ман ватанма дифоъ кунӣ мерам. ман сарзаминма ҳимоя мекунам. ман модарома ҳимоя мекунам. ман кӯдакоро ҳимоя мекунам. ҳамчун фарзанд. агар мард боша, условие ҳамин аст ки мерем як сангар наместем, меҷангем зидди душман, мебироем, мо самолёта сувор мекунам, мием дар ҷомон, мерасем зинда мондагимон. бо дальши ҳамунҷо гуфтем гапҳо судя чур мега, бо политикаро сар мекунем. тайёр ҳастам. ман ба Эмомалӣ рақобат карданам дар сиёсати маънои душмани замину ватану хок будани ман нест, миллат будани ман нест.
او چیزی که او روزی دروز میگن در تلویزیونشون شیشتگی نه ننگ دارن نه ناموس دارن، روز دروز خائنان وطن میخواهند وطن ما را جزیر کنن، نه دولتی ساخت آبادی ما را ناآباد کنن. دولت ما آباد نیست. اینمی سوالی که امام علی داد اینمی است، ناآباد بودنش. چیکار کردی برای فرزندت؟ خطا سوال می‌کنی. چیکار کردی برای نبیرت؟ خطا سوال می‌کنی. که جدای نبیرت، که جدای فرزندت، سوال داده. من صد بارها میگم من رقابتی یعنی رقیب سیاسی هستم. من اگر دشمن به این ملت میبودم اینقدر کوشش نمیکردم به همو هموطنام کمک کنم و یگان داشته غلطی دیگه ما خودم نخورده دهنم کنده ما هموطنم بوده که در نام بگیر، ما بر به تنش بگیرم، ما بر به تنش کارشه بود کنم. من این کارا نمیکردم اگر که من دشمن میشیدم. دشمن از رقیب فرق کردن در کار است. وقتی دو پلوان میدان میبروید این معنی را نداره هر دوش دشمن هستند. اینا هر دوش رقیب باکس هستند، اینا هر دوش رقیب بگیم که همون موشزنی هستند، اینا هر دوش رقیب نمیدونم حلق اندازی هستند. اینا همون کار انجام میدن. یا این شیشه میغلطونه یا این شیشه، یا این شیشه میزنه یا این شیشه. او معنی را نداره که همون دو کس که برآمد پروتیفی زال زده استن، هم بیننده مخلصیش قطعی مخلصیش جنگ نمیکنن کو. نمیگن که دشمن است زیدی برآمد زد. یعنی این چیز نمیگذاره. خلاص البته که این چیز نمیگذاره. برای ما سالم فکر کنین هموطنای عزیزم. رقیب از دشمن فرق کنین. نامرد از مرد فرق کنین. بآموزین کی است مرد است نامرد است، ناکس است یا کی کس است. برای همون سویت ما چی است؟ خصوصا همون خودشون موژیک میگیرن، ما پرابلم داشتیم، ما را زندان میکرد، ما را میکشت رحمانوف گفته گرفتن اومده این اوکراین جاتون داد، نان تون داد، به خطری تون داد. یعنی شما را از نابود شدن نجات داد، از زندان شدن نجات داد. میتونست که علاوه سرحد بگه بزا برا چیکار داد میتونه پرابلم تا حل کرده. این گپ شما دا میگو شما اگر این گپ در اوکراین میگفتین این حق داشتین، اما شما گفتین من مشکلی دارم، من زندان میشم، شما را قبول کرد گو بدرو خانه مادر. و امروز در خانه او انسان ها این همین مشکلی اومد. چیکار میکنیم؟ من میگم بخیسی ما یک مردک شی. نان میدادگی انسان ما بسیار فروختگی هستیم. ما مردم بسیار انسانایی که با ما کمک کردن، نان دادن، دستگیری کردن و غیره کار کردن، از بابا کلانامون سر کنیم بگیریم بیاییم، ما را دفاع کردن، حمایت کردن، برای ما خودشون قربانی کردن، ما همو را فروخته اومدیم. عادی ترین چیز باسمچ گفته خیلی نمی روس بابای شما را نام کرد که همو بابای شما وطنش حمایت کرده بود. امروز اوکراین سا باندروس گفته بد کرده ایستاده است. همون باندروسی که نام داره امروز برای وطنش ایستاده، این زشته وطنش ده، یعنی روس قبول نداره که بدنش در وطنش. و ما شما رقصیدیم و بازیدیم و گفتیم او روس نغزه، او روس خوبه. بابای ما گنده بود، باسمچ بود. همین گپ گفتیم اومدیم تو امروز. بابای خودمون را دشمنی خود خوندیم. یا оккупанта نجات дихандаи мо. Мы вас спасаем, миротворцы, спасаем. От кого спасаешь ты нас? От нашего деда спасал ты?
дар дунё як чира фаромӯш накунед, бадтарин бошиам самсабой бошӣ, яъне хид ба хидат бошӣ. дар кадом ҳолат набошӣ, ту бояд хидат бошӣ. агар ки ҳам бобомон ганда бидку, зато мо забони форсӣ ва алфавитҳои форсии хида доштем то омадани руса. гандам боша. ман мега ин замина гулу хорша дӯст медорам. ман ин замина баду хубша дӯст медорам. ман ин ова шуру ширинша дӯст медорам, барое ки ӯ аз ватани ман ҳаст. гандау нағзша дӯст медорам, барое ки ӯ ҳамватани ман ҳаст. гандам боша ҳамватанам аст ва хубам боша ӯ ҳамватани ман ҳаст. новобаста аз миллату қавму наҷоти ӯ ва дину мазҳаби ӯ. агар ки ӯ христиан боша, агар ки ӯ бехудо боша, агар дар кӯча бурай бига ман худоро қабул надорам, ман ӯро дӯст медорам, ӯ ҳамватаним аст. ман ӯро динишда кор надорам, барое ки ӯ ҳамватани ман буданаш аст. ман бояд ӯро ҳимоя кунам, ман бояд ӯро бифаҳмонам. тоҷикистони мо ибора аз 100% гирем, 10 миллион аҳолӣ гирем. мо ибора аз 10 миллион аҳолием ватани мо. ҳамаи кори мо 65-70% ёки 60% анҷом метавад, ё 50% анҷом меёбад. ҳамаи кори мо. сабабиш ки мо ҷудо ҳастем. экономика ҳаму, сиёсат ҳаму, ҳамаи кори мо 100% анҷом намеёбад. сабаб чи аст? мо дар сиёсат узбека раҳ наметем, мо дар сиёсат қанғурута раҳ наметем, мо дар сиёсат лулира раҳ наметем, мо дар сиёсат намедонам лақая раҳ наметем, мо дар сиёсат бояд ту тоҷик таваллуд шавӣ, бояд ту тоҷик таваллуд шавӣ. хай агар ки ҳамуҷара номаш Тоҷикистон намебуд, дигар ном медошт, баъд чӣ мешид? номи давлат Тоҷикистон намебуд, баъд чӣ мешид? бояд бо кӣ таваллуд мешидӣ ки уҷа кор кунӣ, ҳимоя кунӣ ватанро. дигар миллатҳоро фарзанд ча фақат барои хизмат, барои мардикорӣ иҷозат аст. тиҷорат кардан ғам метан, вазифа наметан, кор кардан, яъне маҳорати ӯра, таланти ӯра дар ватанаш истифода намебарад. вот барои чӣ мо дар ҳамаи ҳамин соҳаҳо мо паст анҷом меёбем, барое ки мо селест шида наметонем. ин айби патриотизми миллатизми модааст ки мо сахт гуфти ҳамун гапҳо миллатпарастӣ мекунем. мо намегем ки эй бача берун аз ҳамин узбек, берун аз ҳамин лақай, берун аз ҳамин қатаган, берун аз ҳамин лӯлитабор, берун аз ҳамин инсоният дар инҷа харам зиндагӣ мекунад. ман бовар ки баъзан ҳолатҳо таъҷиб мемонам ки хар дигар вид ҷондор аст, гов дигар вид ҷондор аст, биз дигар хел аст, гӯсфанд дигар хел аст. ҳамино дар як оғил спокойно зиндагӣ мекунанд, ҷанг намекунанд байнашон. намегам ман харам, намегам ман говам, намегам бес ман бизам, намегам бес ман гӯсфандам. дар як кӯ сарҷамона алаф мехӯранд. бисёр як хислатҳои ман худам дар хурдим бисёр гӯсфандчаронӣ, говчаронӣ кардагӣ ҳастам. имрӯзҳо ҳамонро ба ёд меорам, мешинам да болои кӯҳҳо гаштагиҳома. манзарат камтар мазза нест. баъзан ҳолат мегӯям ки чаро ҳайвон доштагӣ хислата мо инсон надорем.
мо ку ҳамамон як инсонем. танҳо миллатмон дигар аст, шаклмон як. Аммо шакли хара бинед, шакли гова бинед, шакли биза бинед, шакли аспа бинед ё шакли дигар траваят ҷондорора бибинед. ҳамаш метавонанд дар як майдон бичаранд бе ҷангу ҷанҷол, бе ягон кашокашӣ. ҳамаш метавонанд дар даруни як оғил бе ҷангу ҷанҷол зиндагӣ кунанд. лекин мо инсон шида, танҳо миллат дигар шида дар дохили як ватан зиндагӣ карда наметавонем. проблемаро медонем дар куҷост? медонем барои чӣ мо пешравӣ накарда истодем? медонем барои чӣ намедонам як инсон метавонад ки болои сари мо зӯрӣ кунад, сарҳади моро бигирад? сабабам сари анами меояд. асли сабаб сари анами меояд ки мо 10 нафара меорем, фарз кардем 10 нафар хатмкунандаи олигоҳҳо мутахассис меояд, неки айдарнаш як нафар олигоҳи Тоҷикистон хатм кардаги аст, 9 нафар дигар хориҷа хатм кардаги аст. неки ҳам як нафари Тоҷикистон хатм кардаги миллаташ тоҷик бошад, 9 нафари дигар представители дигар миллатҳо бошад, яъне ки намоянда аз дигар миллатҳо бошад, дигар наҷот бошад, мо ира кор намегирем. аз он болотар хатм кардагиро намегирем. мода муҳим нест пешравии Тоҷикистон. мода муҳим аст ки бояд намиҷа тоҷик бошад. неки мо намегем ки ишам фарзанди ҳамин сарзамин аст. не ту бир аввал миллата алиш ки дар паспортат тоҷик бинавис меги биё. хта баъд кор кун. манам на камтар аз шумо барои ватан месӯзам. манам на камтар аз шумо фикр мекунам дар бораи ватан. ҳамин сара сафедиш, риша ҳамаи сафедиш як дискотека наёмадааст. ё ҳамаш ҳар рӯз фикр мекунам ки чӣ бояд кард. чӣ бояд кард барои ватан? барое ки дар уҷа оянда фарзандои ман зиндагӣ мекунанд. оянда патонкаи ман баъди ман дар уҷа дар ватан зиндагӣ мекунанд. бояд ман уҷаро созам. бояд ман мустаҳкам кунам. як инсон як хона месоза, рашоти хича намегирад ки ман дар ин хона зиндагӣ мекунам. хонаро месоза, пеш аз хона сохтан фикр мекунад ки баъди ман дар инҷа фарзандам зиндагӣ мекунад. яъне ҳамун рашод қатъи хонаро месозад. як одам аз як ҷоя замин мегирад барои хона кардан, ба ҳамун мақсад ӯро мегирад ки ман ҳамин ҷози дорам бисозам, баъди рафтани ман фарзанди ман дар ҳаминҷа битавонад зиндагӣ кунад. мегӯям ман фарзандам, мегӯям фарзандам фарзандаш мегӯяд, фарзанд ма фарзандаш бо фарзанд мегӯяд, бо фарзанд мегӯяд, ҳеҷ кас ота намегӯяд, ҳеҷ кас оча намегӯяд. гуфтагӣ бар ин ҳамин мо ҷонканимон ватан барои оянда ки то ки ҳамонҷа фарзандои мо дар як чарогоҳ ҳамроҳи шумо бичарем, зиндагӣ кунем. барои ана ҳамин ҷудогӣ мо фақат протсенти патриотизми ҳамун мардуме ки дигар инсонҳоро намемонад, қувваи ҳамо дар ҳамон ватан аст. халос. дигар инсонҳоеро ки қабул намекунанд, қувваи онҳо дар он ватан нест. саҳми ӯ нест. барои пешравӣ идеяи ӯ нест, идеологияи ӯ нест. ҳичи ӯ нест. ҳичшо нест. барои чӣ? барое ки мо ӯро дар стадаи обществои худмон қабул намекунем. аз идея ва идеологияи ӯ, аз фикри ӯ ҳамчун худмон истифодаш намебарем, кор намекунем, қабул надорем ӯро.
ва ин чиза мо патонка дар патонка на патонка тарбия карда омада истодем. барои ҳама ҳамватанои азизам, агар ки хоҳем ки ҳар як мушкилии Тоҷикистон 100% ҳал шавад, пас бояд дар сиёсатам, дар ҳамаи ҷода мо воқеан лӯлиро аслан дар Тоҷикистон одам ҳисоб намекунем. инро қабул кунед шумо. мо одам ҳисоб намекунем. дар як сталови лӯли шиштагӣ бошад, мо дуромада авход намехӯрем. аю сталови ки лӯли шиштагӣ бихеза барои ба номедром. мо ҳамин хелем. ман ин чизоро ин шабрӯзо бисёр фикр мекунам. чиба мо надорем аз военӣ, надорем аз лӯли генерал, надорем аз бигем ки аз ҳамон қавм боша. фахр куна дар паспорташ лӯли навиштагӣ боша. фахр куна ман шаҳрванди Тоҷикистонам, лӯлиам бошам, ватанам аст генерал боша. чиба мо надорем? Министр надорем аз уно бесаводанд. ҳамин Раҳмонов басавода, Рустам басавода, тонистанд кушида. чиба мо тарбия намекунем? имкон наметем ки тарбия шавад. чиба мо надорем? чиба аз дигар қавму қабилаҳои мо надорем ҳамин чиза? наметем имкон. проблема дар мо ҳаст. проблема дар Эмомалӣ нест дар инҷа. проблема дар мо миллат ҳаст. бисёр мо мушкилиҳоро дорем. барои чӣ ман ин гапа гуфта истодам? имрӯз ҳамун навороро диданда, як Бандеровс бигем дар Украина мегӯяд. ман ростӣ маълумот надорам дар бораи ё Бандеровс. барои ман ҳамаш шаҳрванди украинӣ ҳастанд. аммо ино байни худошон ранги мо вори узбаку тоҷик гуфтагӣ вори украинс Бандеровс доштиянд. ино байношон конфликт доштиянд. яъне ки ҳамин ранги мо борин ин шиша қабул намекардааст. аки мо айёда бо остритар аст. барои чи? барое ки ҳар ино миллат надоранд. ино украинс ҳастанд, аммо иш представитель Бандеровс, иш представитель просто украинс. бе кличка. иш кличкаш Бандеровс будааст. аки мо бо афши худозадагием. иш узбака, иш тоҷика, иҷа Тоҷикистона, иҷа тоҷик контрол мекуна. узбак ҳақ надора гап заданда обществада. бо ё ҳарчанд обществада гап заданда ҳақ доранд, аммо байношон конфликт аст. навороро тамошо карда истодагӣ будам. дар як минтақа, минтақада солдатҳо рафтагӣ, хулас барои ӯро хӯрок дар кор аст, об дар кор аст, нон дар кор аст ва ғайра чизо дар кор аст, бигем зашита дар кор аст. полни ҳамин мардуми Бандеровс мегӯянд ку, яъне ки байношон конфликт аст. ҳаминои конфликт як тараф монда, ову авқоту битону хоку сангу бурда камазо қати рехта ва солдатҳоро авқото бурда додистану ҳамунҷо ҳамун бача гуфта, мо агар ки конфликт байни худмонам дошта бошем, вақти проблемаи ватанда, мо Бандеровс чӣ нестем, мо украинсем. мо проблемамон ҳал кунем, қати шумо. баъд бо байни худо мо кашокаш кардан мегирем. ида кори шумо набошад. не ки имрӯз военӣ пӯшида омада дар бари солдатҳо истода дар дасти Ароқ. имрӯз мо украинсем. мо конфликти Бандеровс кличка ва бекличкаро як тараф мемонем. имрӯз қазия қазияи ватан аст. имрӯз қазия қазияи Бандеровс дигар чиз нест. бибинед, ман барои ҳамон гуфтам ки ҳамин суҳбат ҳамроҳи шумо бикунам. ҳамватанои азиз, камам бошад. баҳрҳол дӯстои азизам, мушкилиҳо аз пеш зиёд аст. на танҳо дар Украина ёки Россия. имрӯз международный перевод аз банкҳои Россия, аз шотҳои Россия ҷаласаҳо шида истодааст. имрӯз пага мебанданаш, агар ҳоли бастаам набошанд.
мебанданаш. Дигар шумо ҷавонҳое ки дар Россия кор мекунед, фаъолият мекунед, шумо дигар перевод пул карда наметонед, яъне баста мешавад ин чизҳо. як мушкилии дигар сари ин масъалаи шумо ҳам меояд. шумо яъне международни переводотона, переводи пул, доди гирифт, равон кардан, қабул кардан, ин чизҳоро бигем ки гирифта наметонед, карда наметонед. худи шаҳрвандои Россия мадаи хел давлати агрессия дар кор несбата паспорт сӯзондестанд, мардуми мо паспорт гирифтестанд. ва аз ҳамин фурсат истифода бурда гуфтанӣ ҳастам. ҳамватанои азизам, фардо армияи Россия ҷанг намекунанд, ҳоли ин началашай, баъд рафта ҷанг намекунанд, яъне қафонишинӣ мекунанд. фардо шуморо талқат мекунанд, ба ваъдаи додани гражданство, паспорт мегирӣ, ко мебрава агар добровольно биёя, яъне ин мишмишо ҳаст ки аз сила, дигар сила истифода бурдан, кадоме ки биёя мо паспортш метиҳем, агар барава службада мерава, ҷангда меоя, зинда омад, паспорт мегира, мурд, тамом мебира. имрӯз Россия худи Эмомалӣ Раҳмон барӣ мурдаи хичяку на звани додестай, на номша гуфтестай, дар куҷо гур кардестай номаълум аст, яъне ки гум шидестай амсол. агар ки шумо ба ҳамеди паспорт равед, ҳамто гум мешед, меред. ва ин хатогира 41-45 бобои моро маҷбуран бурдан кардан. агар ки ба хубӣ нашид, шуморо маҷбуран ҳам шояд бара ай дигар ҷоҳо дар гарданотон намедонам биёянд бор кунанд, тӯҳмат кунанд, ҳарчи рафт давай мераи ҷангда ё ки нарафтӣ, яъне зулм қатъи болотуни чизам истифода бурданаш имкон дорад. ягон ҷои чӣ нест, барое ки ин ҳодиса, ин чизе ки ҳозир Путин кард, ин дигар задни ход надорад. кори кардагиша кард, ин дигар задни ход надорад. аммо як пайғоми дигар ба бигем ки як муроҷиати дигар, пайғом не, як муроҷиат, ҳамчун гӯем ки як фарзанди мусалмони дигар ба як фарзанди мусалмон, Рамзан Ахмедович гуфтанӣ ҳастам. ба русӣ бугум, ба фикрам хубтар мешавад, барое ки ӯ тоҷикиро намефаҳма, ман бигем ки чечениро намефаҳмам. Уважаемый Рамзан Ахмедович, насколько я помню, насколько я читал, ваш отец за независимость и за свободу чеченского народа стоял, воевал и на этом пути отдал жизнь. До сих пор этот человек останется в сердцах каждого человека, скажем, который хочет свободы, как герой, что хотел свобода своего нации и своего территории. А сегодня то, что вы делаете, то, что вы говорите, абсолютно противоречит мечту, идею вашего отца. Пусть решает Украина свою внутреннюю проблему сам, если у них есть проблема. Я не знаю, вы были там, не были, но я там был, побывал много раз. В Украине нету такого проблемы. Я почти весь Украину побывал. Я не видел такого проблемы, который каждый день пропагандирует российское телевидение. Нету такого. Нету нацизма, нету расизма, нету ненависти народу. Как Россия есть, такого нету. Каждый иностранный гражданин спокойно гуляет по ночам, день, ночь, сидит, лавочка, бар, масджид, где хочешь так, свободно.
открытая страна. Даже я не боюсь сказать, что в европейских странах самый европейский народ, я то, что видел, это Украина. Давать замуж дочку, жениться, они не смотрят, вот откуда, кто национальности. Лишь бы был он человеком. Все, выходит замуж или женится. Самая демократическая страна, это была Украина. То, что я видел на свете. Даже вот это вот, живу я в европейских странах, я не видел такого. Даже здесь иногда, если ты чужой национальности, вот такой вот, немножко видно, что отталкивается от тебя. А в Украине такого я не видел никогда. Я думаю, не надо вмешиваться. Они желают просто свое свободное государство, независимое от России. Если мы вернемся к словам Путину, почему НАТО, в войсках НАТО будет в Украине, давайте задаем обратный вопрос. А почему войска России во время СССР и до распада СССР, и даже после распада СССР, в Кубах и других ближе в американских территориях, и до сих пор в центре Европы, Калининграда, отняты земли от немцев, там же стоит ядерное оружие. А почему России вольно, положено ставить свою ракету где угодно, свое войско выводить где угодно, где он хочет, это хорошо. А чужой приближается, это плохо. А если так, давайте соблюдаем правила. Если они не идут к нам, то мы не будем идти к ним. А когда-то мы шли к ним, сегодня время, обратный ответ. Это нормально, норматив жизни. Это принимать надо просто. А почему все убегают от России? Вот точно это же проблема, когда я на таджикском сказал. Это рашизм. Я был в России. Я не могу ходить спокойно на метро, я не могу ходить на трамвай ездить. Вот. Я не могу на улице, на базар, на магазине где-то. Спрашиваешь, вот просто такой недовольно ответит что-то. Я сам, вот напали на меня. Просто я иду по пешеходной, и кто-то ударит меня сзади. За что? Просто я черный. Слова этого группировка. Ищите в интернете, наверное, найдете. Сперва астафирулла. Я маджбур преподношу это слова вам. Москва не Кавказ. Аллах, то, что сказали, это нацисты. Все молчали. Поэтому, многоуважаемые, я уважаю вас, того, что действительно я уважаю. Почему? Потому что вы не сделали как Рахмонова, не опускали народа, вы держали гордость кавказского народа, поэтому я сильно уважаю. У нас тоже были очень гордые мужики, всех их Рахмон убил, а остальные сделали танцоры просто. Танцуют каждый день, танцы, праздники. Просто из мужиков сделали слабые такой, мужики сделали. Поэтому я сильно уважаю, что вы действительно из мужиков еще делаете такой мужики, который это гордость каждого кавказца.
Если наш президент сделал бы вот так же, вот я был бы рядом с ним всегда. Поэтому, уважаемый Рамзан Ахмедович, думаю, можно еще думать, идея, мечта вашего отца. Мы всегда тоже желаем, чтобы народ Кавказа тоже были свое государство, свое лидеры и свое, все были свои. Чисто кавказский, продукция тоже кавказский, время тоже кавказский. Ну, были, мы желаем этого. А если вернемся еще к словам Путину, да, ну, давайте тогда, зачем держать Кавказ? Когда-то Кавказ тоже хотел отделяться, особенно Чеченская республика хотел быть самостоятельной. А почему ракетой зашли, самолетом зашли там? Почему не давали им, чтобы были самостоятельны? Сейчас точно так же идет ЛНР, ДНР. Сейчас Путин говорит, я хочу, чтобы они, их мечта осуществлялась, что там, да? Ну давай тогда дадим, давай отдадим татарам. Почему мы держим? А что, татар не хочет, чтобы были свое Татаристан? А почему курды не дадим? Ну, Россия миротворцы же, давай сделаем курдские государства, восстановим. Давай Самарканд, Бухару тогда вернем обратно, был земля Таджикистана. Давай. Давай киргизов отправляем в Якутию и сделаем там их государство. А мы взяли киргизов, давали, они Якутии киргизы, да? Взяли оттуда, давали имя киргиза откуда и оставили там. И их землю забрали. Почему? Потому что там был нефть, газ, все запасы мировые и есть в Якутии. А в Киргизии выгоняли туда, к нам, отдали там Сталин, Ленин, ваш вот это император. Их землю взяли. А почему тогда мы не отдадим им жить спокойно? Пусть каждая нация, каждая национальность, пусть поживут тогда по-своему. Мы не будем вмешиваться. Давай отдадим ЛНР, ДЛНР тоже. Давай отдадим тоже Татарстану. Давай восстановим Курдистан. Давай восстановим там этот якутов. Давай отдадим чеченскому народу, кавказскому народу. Всем свобода. Пусть они объединяются, свою кавказскую страну создадут. Давай освободим уйгуров тогда. Пусть они создадут свою землю, как раньше были. Ну давай сделаем тогда по-честному, если мы так миротворцы. Так мы хотим, чтобы это народ хочет, значит мы поможем. Давай уйгуры хочет тоже, давай мы поможем уйгуру тоже. Давай курды хочет тоже, чтобы были у них свои страны. Давай поможем курды восстановить Курдистан. Хочет они или нет? Вот такой. Вот такой барабан играет односторонно. Я думаю, Рамзан Ахмедович, вы много видели, многого знаете, больше, чем я знаете. И вы многого тоже пережили, страшнее жили, чем я когда-то. Война внутри войны. Я тоже жил внутри войны, но я был еще немножко маленький. Так что, Рамзан Ахмедович, этого не стоит делать. Отправлять войска в Украину. Много чеченского народа тоже живет в Украине, очень представляющих чеченских республику. У них никакой конфликта там нет, очень хорошо живут, очень дружно, любно все они. Думаю, это отношение не надо портить. Это проходит один день, два дня, но потом не забывается на дальнейшем. Как сейчас не забывает чеченский народ те дни, которые
Россия бомбардировала. Никогда не забывает. Все они друг друга даже рассказывают. Я тоже с ними некоторое время был. Рассказывали мне про этого. Какие страшные дни были там. Ну, дальше решайте вы. Я вам не указываю. Я просто прошу не делать этого. Это, наверное, лучше будет. Думаю. На ваш рейтинг тоже будет это хорошо. خب دوستای عزیزم اکنون معلم زبان روسی نیستم یکی به هر حال بگیم که به هر حال گفتیم و در این حالت بگیم که امامعلی رحمان و رقاصه های او تئاتر و انسامبل بگیم که ملی قصر ملت ما تا حال خاموش هستند و اینا حتما البته اگه چی شوه مشکلی شوه اینا ارمیا روان میکنن از همین فرصت استفاده برده و حربیان تاجیکستانی ها و دادرها اکه ها برادرها گفتنی هستم این رهبر یا که رهبریت یا حاکمداری یا حکمرانی هر یک انسان میتونه که از اول دنیا چقدر انسان ها اومدن رفتن اما بعدی بین یک ملت دیگر نسازیم و کوشش کنین. اما قزاقستانی که شما رفتین بسیار دوستای قزاقی ما از مردم تاجیکستان خفه هستند. بسیار ناراحت هستند از این کار شما. کوشش کنین دوستای عزیزم یعنی که این کاراتون با چی نکنین و اوکراین تکرار نکنین در اوکراین. و خواهش ما از دوستایی که تاجیکایی که در اوکراین زندگی کردین نان خوردین و نمک خوردین خاطری همون نان نمکتون پاس دارین امروز نگریزین نامرد نشین بستین و شما را کسی سر نکرده ایستاده. ما обращение Владимир Зеленский را گوش کردم و هر یک انسان اختیاری که در همین حدود هست خواهش دفاع کردن سرزمین داره ما او را با گویم که با تمام اسلحه و سلاح تامین میکنیم تا که حمایت کنه و از این فرصت استفاده برده حمایت کنیم سرزمینه برای که میگن مادرم مادر است با همون حکم مادر داخل میشوه لیکن در حالتی میگه یگان وقت مادر نمیشوه در خانه مثال گیریم یگان مادر دیگری که تولد کردگی از شیر داره طب که بسیار گریه میکنی در کودکی گریونچکی اگر همون مادر شیر بتم همون یک روز شیر دودگیش دم حکم مادر میگیره. یعنی تو حق نداری در دخترای او ازدواج کنی برای چی؟ برای که تو شیری او را خوردگی است. یعنی فرزندای او با تو یعنی شیرخور میشه یعنی اکد و در برین میشه. برای هم وطنت هم وطن است اما اون وطنی که در مشکلی دستت را میگیره اون هم برای تو وطن است. در وقتی مشکلیش نپرتو نگریز. هم خیلی گپا گفتنی بودم. یا سلامت باشین دوستای عزیزم. مزه نیست قرط خوردن برما دیگر وقت شما را زیاد نمیگیرم. انشالله ما پیگیری میکنم در این بور بسیار گفزانی میخورم. ما پیگیری دارم انشالله نصیب کرده را بگیم که یک برنامه خوبی دیگر در این باره میکنم و خواهش ما همین بود هموطنای عزیز من همچون میگم که از تنایف وعده میتم این مشکلی در همین سرزمین پولشه اگر بیاید و اگر که حاضرم در اوکراین اگر اجازت باشه برای که ما مدت اوکراین ما را پناهگاه دادگی است ما خدمت ما دریغ نمیدونم اما در پولشه هر روزی که هر ساعتی که یک دشمن از خارج قدم میمونه و دعوت میشه از حکومت این دولت و من تیار هستم در
сафи қуввои мусаллаҳ рост истода ҳимоя кардани сарзамина. гуфтам ку модарам модар аст, аммо дар вақти набудани модар як рӯз шеър додагӣ занам барои ту модар аст. саломат сарбаланд хонобод бошед. худо нигаҳбонтон бошад.